सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी परम्परागत गीत 2082। उत्कृष्ट 5 मनोनयनहरू। ईश्वर सिंह सुनी माया पञ्चे बाजा। मौसम गुरुङ कान्छी कौडा। सिजा तामाङ गोर्खाली ठाडो भाका। साउने खोला परदेशीलाई कुर्दै गयो जोबान चोला। मादलुलाई तानी धन कमाउँछु भनी जानु भयो छोडेर। सागर गुरुङ मिना लामा सालैजो। आकाशको जुन आउँछु भेट हुन सालैजो दमौली बजारमा। सुशील भट्टराई झिलिमिली देउसी भैलो। मुख्य प्रायोजक गरिमा विकास बैंक लिमिटेड। विशेष प्रायोजक टप दरबार रोधी क्लब जमल, क्लड प्यालेस खरिबोट टोखा काठमाडौँ। प्रायोजक समीप इन्टरटेनमेन्ट। म्युजिक स्पार्क म्युजिक डिस्ट्रिब्युटर नाइट फेवा रोधी क्लब ठमेल। सह प्रायोजक थापा रियल एस्टेट एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। आयोजक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समिति। सह आयोजक माताहतका 10वटै समितिहरू। मिडिया पार्टनर राष्ट्रिय लोक सञ्चारकर्मी नेपाल। फेरि आयो लोक दोहोरी फेरि आयो।